салому дуруд нисоратон бод бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакен. Аз он фараҳмандем ки боз тавассути барномаи табрикотии Чамани Орзу меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем. мо ҳамаи он нафаронеро ки дар ин сана ҷашни мубораки мавлуд доранд ва ё дигар санаҳои муҳими ҳаёташонро дар ҳалқаи пайвандону наздикон мегузаронанд, самимона шодбош гуфта барояшон сарбаландӣ, саодатмандӣ ва комёбиҳои беназирро орзу мекунем ва инак қироат менамоем барномаҳои табрикотиеро ки ба унвони барномаи мо расидаанд. имрӯз дӯстрӯяки хонадон Ҳусниддинзода Юсуфҷон ҷашни зодрӯзӣ доранд. мо кормандони ширкати Садо ва Симои шаҳри Панҷакен ба муносибати 8-солагии баҳори умрашон табрику муборакбод намуда барояшон умри дарозу толеи бехазонро орзу мекунем ва аз забони шоир гуфтанием: чу Саъдӣ пир гардед, кам набинед, чу Ҳофиз шод бошед, ғам набинед, чу Сино дар дилу дар дида бошед, чу Ҷомӣ оқилу фархунда бошед. Юсуфҷонро ба муносибати зодрӯзашон падарашон Ҳусниддин муборакбод гуфта барояшон гуфтаниянд: Юсуфҷон, ҷигарбанди азизам, рӯзи мавлудатро бо якҷаҳон орзую умедҳо табрик гуфта, аз Яздони пок ширинтарин лаҳзаҳои кӯдакиятро таманно дорам. орзуи онро мекунам ки нигаҳбонат Худо бошад, паноҳат Мустафо бошад, ҳабибат ҷилди Қуръону ҳаётат босафо бошад. Юсуфҷон, умеду орзуям ҳастиям, буду набудам ту ҳастӣ. таманнои онро дорам ки дар зиндагӣ ҳамчун шахсияти шоиста ба камол расида номбардори падари хеш мегардӣ ва ба халқу ватани азизи хеш содиқона хизмат менамоӣ. қатраи шабнам ба рӯи гул чакид, хониши булбул ба гӯши гул расид. зодрӯзи ту муборак ҷони падар, зодаи субҳи умеду рӯзи ид. зодрӯзат муборак писарам. одамиро неъмати ширинтар аз фарзанд нест, мисли меҳри ӯ дилу ҷонро ягон пайванд нест. Юсуфҷон, эй нури дидагонам, пайванди ҷисму ҷонам, азизу меҳрубонам, таваллудат муборак. ному нишонаи ман, шеъру таронаи ман, чароғи хонаи ман, таваллудат муборак. тоҷи сарам ту бошӣ, болу парам ту бошӣ, гулписарам ту бошӣ, таваллудат муборак. давоми умри ман ту, умеди ин ватан ту, қуввати ҷону тан ту, таваллудат муборак. азизи одамон шав, ба модар соябон шав, падарро меҳрубон шав, таваллудат муборак. ҳамчунин Юсуфҷонро ба ин муносибат хоҳаракашон Оминабону шодбош гуфта чунин орзу доранд: акоҷони азизам, ҳамеша хурраму дилшод бошед, наку фаслу хушу обод бошед, шукуфонро ба мисли лола гардед, дуотон мекунем садсола гардед. ҳамчунин Юсуфҷонро ба муносибати рӯзи зодрӯзашон бобоҳояшон Фатҳиддин, Анварҷон, бибиҳояшон Эвазмо, Эътибор, модарашон Таҳмина, амакҳояшон Фозилҷон, Хуршедҷон, Оқилҷон, Соибҷон ва Аҳлиддин, янгаҳояшон Ҳилолабону, Муборакхон, Ҳилолабону, Муборакхон, Мусаввархон, Машҳурахон ва Туҳфахон, аммаҳояшон Шаҳлобону, Лӯбатой, Гулсуман ва Сайфурабону, муаллимаашон Нигинабону Мардонова, додаронашон Роминҷон, Муҳаммадалӣ, хоҳаронашон Нодирабону, Оминабону, Фотимабону, Ҳанифабону ва Нозанин, холаҳояшон Маҳинабону, Зуҳробону, Фотимабону, Танзилабону, Маъмурабону, тағоҳояшон Довудҷон, Насибҷон, Умедҷон ва Зокирҷон табрик гуфта хоҳони онанд ки
هیچگاه بر وجود پاکشان گزنده نرسد و از زبان شاعر گفتنی‌اند: خورشید صفت بسا جهانگیر شوید، 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. صدای جوان ماهان. هر کی پسر داره دیگه غم نداره، هر کی پسر داره چیزی کم نداره، هر کی پسر داره دنیا تو مشتشه، هر کی پسر داره کوهی پشتشه. هر جا که میشینم میگم پسرم دنیای من هستی، توی بال و پرم، بودن تو خواستم تو رو داد خدا، نمیشه یک لحظه از دلم جدا، نمیشه یک لحظه از دلم جدا. تاج سرم بال و پرم، ناز تو من میخرم دوست دارم. تاج سرم بال و پرم، ناز تو من میخرم دوست دارم پسرم. شب شادی توست عزیزم، یه دنیا گل روی سرت میریزم، یه دنیا گل روی سرت میریزم. این آرزوم بوده یه روز قد بکشی، تو تمام شبا تو دنیات بچشی، تو تمام شبا تو دنیات بچشی. امشب نگام ازت جدا نمیشه، خوشبختی آرزوم بوده همیشه، این آرزوم بوده برقصی واسه من. کس نداره حس حالی مثل من، کسی نداره حس حالی مثل من. تاج سرم بال و پرم، ناز تو من میخرم دوست دارم. تاج سرم بال و پرم، ناز تو من میخرم دوست دارم پسرم. شب شادی توست عزیزم، یه دنیا گل روی سرت میریزم، یه دنیا گل روی سرت میریزم. این آرزوم بوده یه روز قد بکشی، تو تمام شبا تو دنیات بچشی، تو تمام شبا تو دنیات بچشی. امشب نگام ازت جدا نمیشه، خوشبختی آرزوم بوده همیشه، این آرزوم بوده برقصی واسه من. کس نداره حس حالی مثل من، کسی نداره حس حالی مثل من. تاج سرم بال و پرم، ناز تو من میخرم دوست دارم. تاج سرم بال و پرم، ناز تو من میخرم دوست دارم پسرم. بینندگان گرامی، اینها بودند آن نامه‌های تبریکاتی که به عنوان برنامه ما ارسال شده بودند.
мо кормандони ширкати садо ва симо бори дигар ҳамаи он нафаронеро ки дар ин сана ҷашни мубораки мавлуд доранд ва ё дигар санаҳои муҳими ҳаёти хешро дар ҳалқаи дӯстону пайвандону наздикон мегузаронанд, самимона табрик гуфта баҳрашон тамоми хушиҳои рӯзгорро таманно мекунем. бо чунин таманниётҳои нек инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи чамани орзу. бо шумо будам ровии барнома Шодонаи ҳамроҳ, танзимгар Хайём Ҷураев.